pitam ja jednu jednostavnu stvar. Ako vi već potpisani zapisnik na određenom biračkom mjestu ili u čitavoj jednom gradu ili opštini vraćate na doradu, ko potpisuje tu novu ispravku kada su već raspušteni članovi biračkog odbora? Radno tijelo odobrava da se izvrši ispravka. Ne može radno tijelo da menja potpisani zapisnik bez saglasnosti svih članova biračkog odbora. Je to logično? Dakle, radno tijelo služi da konstatuje šta je birački odbor potpisom svih članova biračkog odbora utvrdio kao rezultat izbora na biračkom mjestu tom i tom. Ako radno tijelo utvrdi da ima neku nepravilnost, što je sasvim u redu, ono može da vrati biračkom odboru. A onda opet svi članovi biračkog odbora moraju da sagledaju tu nepravilnost, da potpišu novi zapisnik da bi on bio validan. Ne možete vi da vratite vašem predsjedniku biračkog odbora, da on potpiše novi zapisnik, da izmeni rezultate izbora, a ne samo slovne greške, i da to onda vrati vama, i da to budu potpuno drugi rezultati izbora, jer su među vremenom svi članovi biračkog odbora otišli kući. Jer, da nije tako, vi ste već imali sve rezultate izbora unešene preko web aplikacije. Ajde da vidimo zašto niste. Zato, da dodajem još, zato vršimo dupli unos. Dakle, ako došlo do nekakvog neslaganja između onoga što je unet kao konačno u web aplikaciju nakon tih tehničkih intervencija, mi dobijamo ovde fizičke zapisnike. Evo već ću početi da snimim. Gospodine Kovačević, koji zapisnik dobijate ovde fizički? Ovo što ste ga prepravili? Ne, taj konačni pisački, nismo ga mi prepravili. Ovo, ne čekajte, to možete pričati nekom drugom, a ne kažete meni. Ja sam 2012. bio u podrumu Republičke izborne komisije i utvrdio razliku između zapisnika i onoga što sadrže vreće. Što ćemo i ovoga puta ponovno utvrditi. Ja govorim o stručno. Ne, ja vam govorim veoma stručno. Veoma stručno vam govorim. Ne možete vi da prepravljate zapisnike koji su potpisali svi članovi biračkih odbora. Dobro, koji prepravljate? Koji prepravljate? Vidite, ako me tamo palila nekakva I kome ste vratili da to prepravljate? Odbor koji ste već raspustili i otišao sa biračkog mjesta. Čekajte, odbor koji je već raspušten i otišao sa biračkog mjesta.